MSC abajit kro kache chaga ting pen forest IB ki kim ponjia phan sai ke pang cheng pong Caribbean Long Ottermas Council CEM Dr. Tuiram Rong Hangari Deng pen HPBOC Limited kimi kang pupon Kajironga long gari kache tonga jok ong dung lo Charlie bom Caribbean soe jang tumare nga hu kisso Dongkamukam hawara me pen kali tanga tofan kachikimo pong Nizam Caribbean Long lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo amsera long MSC abit kro kache chaga teng pen forest IB ki kim ponjia phan pai pai ni phai trogar ni sai pangching pon tanglu lason si ke dam tang kiliga por hot MSC abit kro kache chaga teng pen Chinthong along helobing pen ke bang atum sitame ke do ke thak pen chenglok ke sangadim abi pumatha si alang lianing ke hang adim amsera long forest IB ki kim kerang ponjia phan sai pangching pon lason se Chinthong arada tumpen MSC abit kro phan ka chiro pipajir ponsi puthot ansusi development asai ke deng pon thujia phan lamthe chipaklang pon wa thaplang choben khorching teronang ki lo birta malong news Pai ni phai trokarni Nizam Caribbean Long lakha troksi Kopili constituency ke parlo Khironia long HPBOC Limited kimi Caribbean Long Ottermas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangari Deng pen in pupon Bangso long Caribbean Long Ottermas Council Joint Secretary CEM Tarwa hin pen mei pangcheng pon lason se chopapon alhi sar poman pen Caribbean Long Ottermas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang lapen MLA Rup Singh Teron EMs MSC pendang lok ong dung ke theke ding atum chetong dun rinti HPBOC Limited long Caribbean Long Ottermas Council pen Binu ki palong jia phan ma thapon si Caribbean Long la pen Nizam Caribbean Long phan long phadi ma long HPBOC Limited kimi ing pupon bangswang bong Khironia long postame Caribbean Long Ottermas Council pen panong pon si HPBOC Limited kimi ing pupon la pen Caribbean Long Ottermas Council pen sitame revenue long pon ver poputa CEM ahin pen ningji pon phelang pi ben bidasing teronang ki lo abirta malong news yang mu kedama petrol pump la pen dipu petrol pump prang ke dotang lahai homu ke Caribbean Long Autonomous Council pen revenue long unde mon bange se lamdon chetok lo alang etum chief general manager pen lichingki lo Delhi phong meeting dolo Guwahati phong meeting dolo dipu meeting nang dolo je Caribbean Long yong si petrol pump biji pulong te tum Caribbean Long Autonomous Council pen silong le nang pipo la pen Caribbean Long Autonomous Council pen isi agreement do nangji da ko an ma kenang la da ken tum phan nang pinang say for example Jong si chiklo jong si 4,000 liters jong si sell pulong te 85,000 itum Caribbean Long Autonomous Council pe nang pipo jong si 10,000 liters jong si itum nang pilo pulong te itum prai 2 lakhs bagatangka ke itum mangke Caribbean Long Autonomous Council ke 2 lakhs abat ke kai ke tamne revenue longun po lasi lahai asai ke dengge phanse pini Caribbean Long Autonomous Council pe ningkan ini laso alang tu men ke cingki than ben pini da ke long phodem ge pupon lo da Khironi lo la pen ke Nomati constituency Mohamaya constituency la pen ke Singhason kali dipu constituency long ni ing pupon si pini ba ke long pho constituency bang ke da pini petrol pump centrally sida Khironi long sing pupon lo ami Caribbean Long Pai ni phai trokarni Kajironga National Park ke parlo thomke bra troksi National Highway bura pahara long ahiring tangrak pen men temple pen bolero pickup kache tonga jok pen nangana bang phubang phetum areng hu sonang le alang to phan tong sekot pen Tezpur Medical College Hospital long ansi kelang ponjia phan pon le bolero pickup registration number AS02 DC 1775 pusi pangthek pon long labang so kaching ko long ki phobe ka tumla ke lakha kre troksi soching thanta constituency ke parlo rong mongwe hawara sor pusi chinipon alang tum Tezpur darang college along si Charlie bom lapen la sopor alang tum room chedam bom hut hin tempo lapen bolero pickup ka chetong ahir kang tangra ka jok kisung chetong nanglo bangso ka chetong along tempo agari ke chok che thang tabe bolero pickup bang ki pachat par piga jok si kaching koi nang pusirai komasai ke tum pen than pechini pon langkhang pen komol ka thar nang kilo birta malong news son tong mana tong dum ne ba nang lang sedar ne chini ni de te nang so gari nang reserve na tun mana nang tun kan nang reserve sang tun ma ini reserve se nang tun ni passenger asal la de hi ke student lo chali samar ha da bang rabong lo amasya ko so bolero piga bang ke direct bang ma
ke bang binong ke gulahat asik kita ambil upah mana nama makeng thora mat anak tong tu bagi ni dah sini dah losan accident malang han je cek lah mereka bang ke nili tu bang ke joklam dah bang bang ke lah bolero tiga bang ke direct bang so sendiri tu masih ni patong lan dah Pai ni phai troker ni nijang kari bianglong arlo dongka mukam baisong pa thuaklam along ingding phokep karbi risunim so rong aji dongka mukam habaramaya hin pen karli tanga bang phwabang pheto phan kachiki mopong bangso kachiki mo asaya ni pache tondon si kari bianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang ningkan phokep re si mahang ke thegar ni talon ponsi rongara re tumpen thengpi e ponsi hirjumi hangpi pong kari bianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningji pon ki kari bia tumta khei kang them kari bia tumta methanga long lido methanga long rido methang jutang jubado methang alun elamiki ke dua joksi bharat ke chari aron alu along ke tok ponda ka joksi hemprek sitame nang pipon bek nang jipu ke hang ke taram ponang kok lolapen hemprek ke nang pipon bek nang jipu si ning jipon kachiki mo mielong kapre ka habar pen che tong dun se kilun ke kan pen danglok ason kachipati sitame paklang pon bang solong alu hiam man pen kachipapon kari bianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EMs MSc MLS chairman pen danglok penangan songja po songja petum cetong nun si kachiki mo ame ing samjin pen pacun pon dong kamu kam pen janta benang kilo abirta Malang News Seltalina ningkan arcu iko la sosialtalina ningkan arcu ce aprang karbi cultural society tiri piamai hinpen kachiki mo laben karcu karlita ngomong aprang karbi risunim surong aja katalon karbi utfisel katalon lasso katalon along kace piduk dun abang kubang pietu maphan lasso apir thelong kabi tu maphan pir the arnam tange na tu maphan pratum phan kace kimo lapen non do bom tu maphan pratum phan karchu lasso karchu amai sikini ke thik lasso karchu amai long niliphan tiripia hin pen karbi cultural society tiripia hin pen niliphan alhi sarpo amen pen sinang hok sikini niliphan chupapon la sini litana chetong dun loda tum kamukam ora mai lo la sini ngarong piklo jada pini lasso apir the pen avedat anam planget tum songja po songja pi karbi jutang jubar kaching hona tumaphan karbi nimro kom kaching hona tumaphan karbi jutang jubar kaching hon karbi insurisi rong aje katalon along kiri kama mai long mai pu konchun bang mane bangke tangka kiri mabang mane ke apa cetanga bang mane ke lahai eklem kita sayang te epeng anak tumaphan abang puang pi tumhan pini kali tanga tumhan ke kacheke mo lapen ke oko pil thege do bom tumhan ke karchu lahini pangun pet amai along na chetong dor po ni rong pik lapen adak pini la sopil thelong kabe anak tumabang nilia prang sayang deng klem dun long pik lang tumlong lapen charli dun long alang tumalong sini li si pena sayang deng ta charli dun long lapen so along ni lipini lang tum isi sa hin panili phan alang tum phan karchu laso aman peng pinai pu nili pana sayang deng na pipon lo nasi ni arong tangte sir civil service free coaching ku ponji dong kam long nili ansitil hida penili thikon lo dong kam long iskar bianglong ye tuning pelon nili ke cheng UPC lepen EPC free coaching ake joy pen laso kachali ji abar sai nili pipon pen Karbiang autonomous council pensi bajar long pensi hokpon lo lapen ke bang trokera hini pining bang ke mains exam ke tok dom long dia phansi dadak dipuben pass lo lapen pining bang ke west Karbiang long lasoning kan manse chengi fit po lapen bajar long thapon po je dongkam long UPC lapen APSC mane IAS officer IPS officer Indian Forest Service Indian Revenue Service Indian Foreign Service lapen ACS officer APS officer laika pi undong dia phan ya dongkam long tabe dak free coaching EPC and UPC free coaching phan ki ko je phan Dakar Biang autonomous council pen Sapapania long medical help self center ki kim kerang ponji apan long e ke sompong
Poy-poy-nify Troxier-ni lakhaing ko rahini Sarupothar MSC constituency ke parlo Sapapani along Medical Health Sub Center ki kim kerang ponji apan EM Surjorong phar ari tengpen long e ke sompong. Sonsi Jaimegalong Sarupothar constituency MSC Kadom Terang P, Deputy Speaker Dr. Numol Mumin, EM Richard Togbi, VDC Chairman Selarson Rong P, VDC Chairperson Alice Teron Pian Parta, Manpeng ke doke thekidinga tum chetong dun rinti. Kili gaprang alang nilam chakachi chakona tengpen, Eson Peneson Jipapling Ponsi, Puthota PM ABHIM po scheme deng Ponsi New Building Medical Health Sub Center Sapapani along ki Kimpang Cheng Ponji apan long e sompong. Lapen isi Sarupothar ada dapan ki thitunga birta ki milo posi kacetong dun ada tumpen MSC Kadom Terang pia pancuru pajirpong. Handang lang Super Egyptian rong pinang kilo birta Malong News. Saitokbi Memorial Football Tournament ke pangching pong. Langpher constituency ke parlo Barelong Hawar Pathu Aklamalong Barelong Wojaru FC tumben jipatiri pi ponsi ke chengsiang deng Saitokbi Memorial Football Tournament paman pong. Lasolong alhisar Poman pen Bokolia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron lapen Ward Commissioner Bijoy Hansia tumpen chenglok ke thegedinga tum chetong dun rinti. Lason si ke chengsi ka chipati ponalong Barelong FC lapen Disobai FC tumangbong Pathu ponsi Disobai FC tum 2 goal pen chipahai pon. Wolong komaji pen Rakesh Rongphar nangkelo birta Malong News. Momen pen football ka Pathu ini ke chengsiar ni lo si la pansol bor football Pathu kon ke mang bang la lo ni tumla tok habaralong samela khelat anar bang papi piglang isi koi bang ni tumla la so khela pipon mangala non ke thuveu ni tum la mobile game Pathu ba bisi la pen la peni daki gicho jula hai pen da sabu singrai kon thegi mili jula hai pen isi ke mang kon lo la pen alam thiba bisi singjit bang la ni tumla dak non Pathu ba mafil bo tame phil la piglang kasi chonei ring tung ni tumla local em lo tin tu MSC sar mudran mek the bang tame la dak ni tumla dak rong koira do la Barelong ha police station ang kang long tame mesena phil long bak tabe kasi ndam mesena phil last time lang ni nang na pon po sini la tula media thenglo tame mali phachu ngi pon iklo la pena dak ni tu maning kan bang tame kartare night mate la dukan malin bibiar sitame ni tumla dak open access putabe kasi la ni chuneng ri lo na tum media thudi se sar mudran mek the lang ni ning ke miu em kasi dak Barelong habar papi tiklang asla open stage la penda dak feel bang lang ni ni pon po busin ali tumla thinu pen ni chuneng tang tela khela ini khela ka cheng silo la pen ke bang je phang kapre ke tam dang jon dum thulong lang ma jon long apini ke cheng silo la sini tum first round bang la song se bunai lo first round ni tum la long picture bang bunai ne der lo asi pini ke cheng lo ko made tim num danang jon lang protang teni tu hin ban ke kaita welcome lo awai sal lang pe war sai to la madi jong sa tim bang jon hi protang teni tum war sai pon la la pen la jon fi ma de ke jon anam ko ani la pen ke hai ma de anong e anam winner surikri hini 12000 lo pen la runners up bang 8000 mane winner cap ben jon fi bang 1300 haru cricket hau best goal scorer doi la pen best keeper doi mo poni la pen so rolante Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.